Chéri, ou pa san sel nan bobo tou? So dim la, koman si m pase a ransel nan babot mwen an? Non, imposib. Di pa ka bom sa ta sel. Nan mwen, kome ko boute mwen mwen? Kome kop mde ba ou? $15? Ou pa gade menu an? Oh, bobo te gen meni tou? $15 se babot domi ou joun. Chodim la. Ti bœuf, $25. Gros bœuf, $30. Ok? Babot domi, $15. Bot $15. Kounya pou $15, pasen da pa lave babot mwen? E mwen chéri te tou chou. Men macho raje? Ou pa ka bay gam moun te kon bagay kon sa? Chan lave? Babot domi ou joun chéri. Ok, wap fin tete babot mwen si nou pa vle lankon. Chodim la, pa vlon ko, m fin peye, m bavle, ma kontinye, m obliye. E pou pete tou, a mache man li, fwa ka pete sou moun. Bebe, Man li mache. a pete son mwen da pete. I gen chans te pete m pete.